ka moka ga bona le bao ba tshwaraganeng le mešomo ya di-camera ga mmogo le tše tša medumo ka leina nna ke nna Sebasa Mogale re tlile go gopola senatla kwakwariri sekgwari sa polelo peneng le polelong ya molomo yo a beng a bjala pego ka go phatlalatša tshedimošo go magagabo magagešo a wa bolelang polelo ye ke e bolelang gona bjale magagešo re latlhegetšwe e le ruri ke tlo kgopela ntle le tshenyo ya nako. Without further ado, ladies and gentlemen, may we have a very powerful hymn re ka e gopelang all together as we rise hosi eleng makwabo bote mlomgisi shibamba gore a tla buile modiro o mo botsio ka thapelo ke nana re ke le tshepile ka go opela. I don't want to outshine you. I'm a very good singer, by the way. It's here, DJ Vasey. It's you when Thank you. Can I ask that we stand to open in the word of prayer? And good morning to everyone that is here. And perhaps, if I may, for the sake of the house aesthetics, if they can continue with the song and have the people that are sitting way at the back to at least come closer, so it will be easier for the MC to run the service so that people who will be coming in late should be able to find space and not disrupt the proceeding. If I may ask. Thank Hosi ibitara Yesu wa Nazareth itamahlweni ka wena ka ntiro lowu wo tsundzuka hi kombela leswaku Hosi u sungula na hina u ya mahlweni na hina u pfuna vanhu hinkwavo lava nga ta vulavula u va nyika matimba hi khongelela na vandyangu leswaku Hosi u va nyika matimba ya ku tiya endzhaku ka ku weriwa hi khombo a khensa Hosi hikuva u kona la ka xivandla lexi hi vito ra Yesu hi khensa moya wa wena lowu kwetsima lowu hi pfunaka eka minkarhi ya ku fana na leyi. Thank you so much, Lord, that you are present here and you continue to help us with your Holy Spirit. We pray that the spirit of comfort will envelope us and be upon each one of us, especially the members of the family, the colleagues that were closer to Willie. We pray and we thank you that this service is going to go well and it's going to be a blessing and it's going to give us that sense of comfort. And we thank you in Jesus. Amen. Yeah.
Ikensa sunene matimba hosi mlungisi shibamba kana ki bona baling head of news bona mogai mokashomo. Thank you so much for that wonderful prayer. As we carry on, may I request the following speakers who are going to be contributing to this memorial service to be closer at least, so that when I call their names bakhono batamela kapela re khone gore moshito tšwela pele gabotse. I'm going to be calling on stage next up ke me Mbali le Sabe, the editor of FTA, and after that re khopela gore warra Mareketla Mhlabe bjale ka the senior bulletin writer ka mo tafoleng ya ditaba tša rena tša Sepedi a batamele le yena. Morago ga fao ke tlo khopela ba khoro ya international relations mo ke lo khopela morarre yo a kileng a šoma le yena Butwili for quite a number of years, Mr. Clayson Munyela, to also get himself ready to share with us that journey that he had le Willie. Ke khopela gape the former colleagues bao ba shitshimba modiro ba ba latelang, Mr. Ronnie Matlawa le Metsidi Rakharibe mo le Mr. Buti Mutaung. Ye le tla gopola go bona le triple S ya ke re mo desking tša dikgang tša ditaba goba tša ditaba tša ga borena, so re bolla mola ka Sesotho, Setswana mmogo le Sepedi. Ke gopela gore le bona ba be ready mo. Tate Lucas Khapola morare le yena a loke ke o mongwe wa ba ba beng ba dira kgasho ya ditaba tša Sepedi ka mo dipapatšong tše dintši tša Sepedi. Rena ge re gola le pele ga re tsena radiong dipapatšo be re kwa lentšu la Butwili kudu dipapatšong tše ntši tša di brand tše re di šomišang le tše re sa di šomišeng. So ba rep studios le bona ba gona mo re tlo kgopela Butamo a be ready gore a kgone gore fa leeto leo Butwili a sepetšeng le yena ka lona mengwaga ya kgatišo ya dipapatšo tša bona ka mo rep studios, even le before ba etla mo ke a tswa gore le šomile somewhere else le before le joiner SABC. So ke tlo kgopela bona ba ba latelang ba be gaufi, so that ge ke bitša maina bona ba kgone go batamela ba fe polelo ya bona ya gopola Willie. Without further ado, ladies and gentlemen, ntle le tshenyo ya nako ke kgopele yo a tšwang kgorong ya tša boditšhabatšhaba, merero ya boditšhabatšhaba ka mo Afrika Borwa e le go ntate Clayson Munyela gore a tle a fe polelo. Okay. Oh, sorry. Matlawa o ratile. Hey. Matlawa o ratile ngwaneso. Awa, go lekile ke sa kitimela gape go Miss Mbali le Sabe e le go bona ba SABC FTA editor gore ba tla ba fe polelo. Ge ba fetša ke gopela ba desk ya borena ya Sepedi News. Mareketla morarre o batamele bjale ka senior bulletin writer. Tobe. Thank you so much. I'd like to greet you all in the wonderful name of my Savior, Jesus Christ. Amen. What a sad day. But in as much as we are grieving, I want us to reflect on a life well lived. Ntate Willie Matlawa dedicated 40 years of his life to broadcasting. 40 years is 4 decades. Some of us were just children when he was born, when he was already in the industry. And as I look across the room, I can see that some of you were not even born yet. So we are talking about a legend,
a veteran, a seasoned journalist who has played a remarkable role in just preserving the indigenous language. He is revered across all the platforms, from television to radio. He left an indelible mark. So I want us, as we continue to reflect on his life, to look at the legacy that he has left so that we can continue the work and carry it forward. As knowledgeable as he was, if you go to the Sepedi desk, they would tell you that Willie was a walking encyclopedia. The Sepedi desk, I'll have to confess, is the one desk that I always say all the other desks must emulate the unity that is at play there in that desk. We had the likes of Willie Matlawa, but I've never seen such a humble, polite, respectful man. Every time I walk into their room, they had a closed space there, which was special. When you knock in, you find them all eating, gathering around each other like a family. And you would hear him say, Dumela Membali. You know, it took a while. I would stand and care about this man is probably almost twice my age, but he still calls me Membali. The humility of that man. We have lost a giant. It was time for him to retire. It was such a sad moment. I could see the Sepedi desk. You know, they were broken. He was leaving a void to such an extent that they came back. Khadi, who is the bulletin editor of that desk, said, we can't do without him. We need his expertise. We need his wealth of knowledge to cascade down to the younger generation. So yes, he had retired in 2023, but we called him back. How often does that happen? It tells you about the kind of man we are discussing today, the stature he possessed. He came back with the same humility. He came back to cascade down to knowledge, to equip. If you look at the Sepedi desk, at the Sepedi News as we speak, it's a young man, very young man, who's presenting the news bulletin as we speak, who's running, who's continuing with the legacy of Ntate Willie. And you know, when we were told that he was not well, there was a period that he just fell sick. I remember how saddened we were. But he came back. He came back. Ntate Willie came back till the very last day to serve the nation. He came back from hospital. When Khadi tells me that when he was discharged from hospital, the first thing he wanted to do was to come back and continue the work. That's how close, that's how much he respected and valued the contributions that he made in the broadcasting industry. And I believe that for us to honor him, we have to continue. We cannot let him down. For him to smile upon us is to see us continuing where he left off. How often do you hear of someone who was in hospital but then come back to say, I want to end it here? He came full circle. 40 years ago when he started, he ended it right where he started. So I want to applaud him. I want to thank the family for borrowing us such a legend. He was part of us. We are a family. So we want to say to the family, may God grant you peace. May he give you strength. Silahlegelwe sonke in this industry. He will leave a void, but I think the role that he played surpasses any other because he has left the legacy to the younger generation. I will go to Psalms 34 verse 18,
which says, "The Lord is near to the brokenhearted, and he saves the crushed in spirit." I pray that God continues to grant you strength. I pray that God helps you to remember him and reflect on his life in a positive way, and to remember him the best way we have to. Thank you so much. Relaboga Membali. Ke ekoa mantua kamho abenga lidumitsha ka one every now and then how visit their room. Kina ka re melecha the senior bulletin writer Mariketa Mhlabe. You know, sometimes when we sing, we suppress this frustration and the pain, ya grief. Matasuna nagi bu matasuna Matasuna Unake Bob Matasuna ke open. Have the strength. My voice is going to be shaking a bit here and there, and I hope I will be forgiven because this is unusual. Tabaji Jabefa Ja Pomolete Matlawa Tuba. Dirilo Giba Zebinjarena Rakwa megopolo ya rena ya lapa wa go ntšha leleme bjale ka setlhopha sa ditaba tša Sepedi ditlhabi tša jutla bo ka mamogašwa efela madume ke itea lopo la kgoro ke dumedisa sešate ka gore yo re bolelang ka yena fa ebele kgoši kgolo ya leleme la Sepedi. Bra Willie ke mmina tlou ke tlou yešo ebe ke mmitša tlou kgolo, an exceptional language practitioner. We all know that. Ke nyaka go lefa mohlala fela madume a Bra Willie were so outstanding. That sting sa ditaba tša Sepedi se raloka on top of the hour. O go re bathong beshu madume ke setho ke swarišane mogoma le warra Augustine Letlalo. Goba a re kgaetšedi Triforce Nzolengwe ke yena tlo go nthusha go tlhaba tlou ye ka diloka. Jale Bra Willie ke nyaka go no tlhaloša. I just want to tell you the story about how he really nurtured us at the Sepedi desk. This is the man that was born for big moments. The State of the Nation address, SONA, SOPA. The only person that we could think of to come through to the studio to help us, write shortened strips so that the viewers could grasp the meaning of what was going on air. That was Bra Willie. It was as if o tshwere script sa mo president o she just ngwadile as a translator just was a bit. One thing about Bra Willie, he never wanted anyone to feel like they were junior to him.
But how the 40 years of public service that he has served at the public broadcaster. Kore oba make sure you're at the same level. The way he addressed you, the way he would even ask you questions about, Mari, Khadi, are you sure that you don't need extra help? If abona or one stories is outstanding. And he would just simply go to the edit suite and cut the sound bite and come back with it. You know, sometimes when we're off, he would come to my place. I would go to his place as well. And we would just sit and talushija ka jabophelo. Okwe are mare kitla. Ntho tshwantse o ithute ka bophelo go re as a man. Tshwantse berekela o lebeletse gae. You know? Mo ga o teng re fitlile fela go khatla maswi ka monna. Tshwantse o berekela gae. Sometimes I joke here, wabana nage SABC in Ditaba in patela salary yaka. Salary yaka be fitla gae filelege. Pesa jame road tire sha ba e yolo mo dileng. A ke tsebe ro marakana kana re lantshwara. Yeah. Ke bra Willie. As a man, make sure mogolo wa gago o felela gae ke sa tsebe gore go dale ba le gore go a o felele gae ke dagana gore jeo it's a story for another day. Bra Willie ge a latetse mmerekong o tla go founela gore so it just didn't matter to him o kgona le founela interne fela gore ke kgopela o botse ba dirishane mo le nna gore that's just humble he was. I mean, SABC but the kind of respect of us, even if we already deserve, because but to Bra Willie, we deserved every respect that any colleague. You just needed to see how Bra Willie would show respect to that person. And that's what we learned from him. Our Simbali talked about the unity. It's true. But while foundation, moteo, tabeng unity, Bra Willie is among them. Even to gore bontshije motlhomongwe be re sa le moge o ska khaoganya babedi le bogobe ge le fela le tlhodumela ka kua Bramlu le ausi Mbali. I'm sure be le fela le khwetja re duele le firi ganyane sekele re fela re ke le sengeng. E be go sa tlhoke bogobe mo ka gore go ka kgaoganya babedi le bogobe o tla ba dule phosho e kgolo gore nka nna go tle bogobe bonnoši tše dingwe re tla di bona ka morago. Bjale o boletse nnete a Simbali ge kgaetšedi Kgadi le Chesa a ile a elwanela gore Bra Willie a boe ebile e re leboga gore le kgonne go mmusha o rile go fitla go atamisha seetša this king ya Sepedi. Ke a gopola ge dikgwedi tše mmalwa tša go feta a le bookelong a mphounela a re mage ke tla hei go boima ke bookelong ka ona mokgwa ke ge ke mo gopotša Bra Willie ke re Bra Willie o gopole o ska ba dira phošo o gopole gore
ditaola tšeo re filego tšona ga di a felela, re sa di nyaka. You need to fight. You need to fight because we still need that wisdom. We still need to tap into that wisdom. And indeed, Bra Willie came back. Not as strong as he used to be, but he understood the assignment, the task to nurture us, to keep nurturing us. O buile o re file ditaola tša bohlale, ditaola tša tlhompho, ditaola tša go tšwetša pele leleme la Sepedi. Ke motho le gore go ba sa rate go dira mošomo a šekela. You know, my colleagues would attest to this. I'm the last person to speak to Bra Willie because we had a bulletin or a shift on Saturday, this past Saturday, the day before we had the tragic news. Bra Willie was in that office. I found him there. He's always the first person to arrive in the office. And ge ke fihla mola ke re tlogolo a re sho mage sho morwa o ba rata gore bitša barwa, you know, because this is a father figure to so many of us in the newsroom. It doesn't matter you worked at Sepedi desk or not. He was a father figure to so many of us. So e be re mmona gore ga a phelega mara o tšwetše pele ka go nyaka go šoma. Ke gopola ebile ke mo thuša le go kgatha sound bite ge tona maphodisa Senzo Mqunu a be a boledišana le babega ditaba ka imbizo ela ya Eastern Cape morago ga masetlapelo ale. But what he did that day, as I said, this is the man for the big moments. He quickly went to the edit suite. Few minutes later, just under 3 minutes, when I remember very well, the soundbite was published. But what struck me, Haijid, just day before yesterday, you requested me to do a package about Bra Willie. Condolences were, pouring in. I remember gathering the file footage of Bra Willie. You just never gonna get enough of it because it's a lot. It's a lot of file footage. He's been here for 40 years. And I scripted, got my script checked. I went to the edit suite. I remember, getting into the edit suite, finding the video editor, Landy. She helped me voice the story. We put together the visuals, sound bites, and everything. But at some point in the middle of that editing, I remember I stepped outside of the edit suite because it was quite emotional. When I went back to the edit suite, I thought I would find the video editor continuing with the editing. The editing stopped there. And she was so emotional. But this tells you a story about this man who respected everyone, irrespective of whether you spoke Sepedi, Sezulu, Afrikaans, any other language, irrespective of whether you're part of the Sepedi news desk. Jale pujišo e le gore go re tšwetše pele re ipujiša bjale ka ditaba tša Sepedi, sehlopha sa ditaba tša Sepedi ke gore re ipujišitše ra ikaraba, ra ipujiša ra re wa reng tšhupa balo ya šupa wa rena mogale wa polelo ya Sepedi. Ba Matlawa re leboga ge le re adimile ka kapa ye. I don't think we'd ever have
Bra Willie, the kind of that person at that desk any longer. Jale, re ge ba o re tele DJ Bra Willie. Ra re go wena ga phamshikela o re rutile ditaola je re tla dula re di tsholla go ya ka fao bo di tsholla ka ona. Pheko ye ya leleme la Sepedi re tla dula re ngangatletše mo go yona. O montshepitša bošego o re sepišitše bošego re tla re ge go phatlalala ra go leboga robala tlong. You know, sometimes when you're on television, the screen sometimes can deceive you, the kind of person you are. And when you listen to someone over the speakers or radio, you might be deceived for the way this person sounds. Kimutwa character is so. But let me tell you, bro, really level screening, you will just see a very humble man. You will just see a very humble man with so much talent, immense experience, but yet he was very humble. We all wanted to be like him. You know, before joining the radio or nababang, chawa shaka speed, the pillar got join the voice overs, cha or hatisha papa chaka speed. Either emulator, Bra Willie Matlawa, Pala Jamuna Marula. Erkibiche Murare. You Murare Rabatamela, Tlaysen. Oko Mungabalena, Batango, Blaisha, or Rapela, Kuri, what's about Ditaba and Alcam Homu? Reba Sarah Ditaba. Kipela ko manya screen kere ngo di obo he gae wena ka ro ba ya mafilong a dintwa di bomo byalo byalo ke a mo abela mola tshedimuše tla morare kere ge ke bona di bomo di thomile go byalo go se bose ke fela go gopola kere wena o bo bola isha ditapelo tše dintši go ke go manya screen kere tlise le go fetša go fa khatso ye bo e gae morare tla re fele eto morare byalo ka go byalo se re khoro ela ya merero ya bo ditšhaba tšhaba. Kie na wamatomo Jesu kie na wamafelelo kia alfalio ka lebitso la Jesu re atamisha ba lelapa la ga Matlawa boetapele ba lekgotla kgašo la Afrika Borwa ba šomišane ka ba Bra Willie ba gwera meloko le metswalle re re mahloko it's difficult go latela di boledi tše pedi tše di fetšang go bolela mo ka re ba coverile everything a re sa tseba gore rena ro tsena kae. My first memory ya Bra Willie, so ke joinile SABC ko Polokwane Limpopo ke bereka le bogadi le bo Rampere Sefara le dikakapa tše dingwe tše di thomileng gona fale ka morago I think after a year or two ka tla ka keno fihlela motsogong a bo Bra Willie bo Silas le Mekwana bo me mona Phatuli le ba bangwe so ka morago ga dibekenyana ke gasha ditaba mole ke bega ditaba wa mpitša gore ko nna gore morwa nkutle mo re bolelenyana talente ke a e bona o ka re dilo tšeo wa di kwešiša mara sepedi se sa gago se se a teka-teka
go nyaka re o fetša go ngwala o tliše mo ke go checkele re kobolle gore o bolele sepedi sa go tlhapa sa go kwagala sa nnete a ke re mmamotlelang ko ke bolela sepedi sa go tšea gabotse because if there's one thing Bra Willie didn't like ke batho ba go shaetša leleme le la gešo le e be le sekgwari mare ke tla o bolela nnete sethaga sa polelo o simbale ore a walking encyclopedia wealth of knowledge, but the one thing was that he actually loved the language ba rata polelo ya gabo. The one thing I know, you can't dedicate 40 years of your life if there is no passion behind what you're doing. But Ditaba ba na le this advantage, ya gore, you do this job for the love of it. Le tletse ka mo le a tseba gore mmereko o re o dira ka gore re o rata. But also the one thing about journalists, Babega Ditaba ke gore, you not only love the job, but you love your country and the people of your country. I'll tell you why. Lebaka la go dira gore re ye ko magaeng in the townships and everywhere, searching for stories tse di bontšhang gore batho ba phela jwang, so you can shine a spotlight on such conditions, is because you are hoping that people who are in power will address those things. And when they do, bophelo ba batho bo improve. This is what Bra Willie was all about. So at the heart of what he was doing were the people of this country. So baga Matlawa, re leboga gore le la dumela go share bophelo bja kapa ye le naga ya Afrika Borwa gore a tlhankele setšhaba for mengwaga e mentši ye ya 40 years. One of the memories I have, re fihla mo SABC back in the days, I remember the first week ke mona Bra Willie le ba bangwe ke re banna so ke ena mogala bone ke motheleditše mo wirelesseng wa le yele bone nyana so because I get when you listen to radio o theletša seyalemoya go tlhagelela voice, you have your own picture ka motlhogong gore motho wa ka no ba le so wa se so jole na I made the assumption ya gore wo ka mokgwa wa bolelang gore re swana le nna ka boso re ma Africa net mare ke tlo mmone ke re no Bra Willie mo se ambore le goanyana man. Very, very humble. This thing that the previous speakers were mentioning, ya gore he was very humble. It's true. Lo mona kuruno mona a very humble human being, which is a lesson for the young people who are going to walk this journey. There's a phrase you normally, I suppose, wouldn't use it in a gathering like this, but I normally say humility is very sexy. Ibitša batho man ba ba go tsamaya o ka re ba tsamaya ka ditlhogo mo le re tshwantse re tsamaye ka maoto a so that's the one lesson about him, and I am so grateful for the leadership of the SABC. Even after retirement, you saw how we are losing gold. The foresight ya ses khadi ya gore no ngoli mmejeng a tle a fe ditaola tše bo mareketla. By the way, mareketla o tswa ga geshu le ska mona le sona na gana ro tswa Soweto o tswa Lorraine a Sokororo kua zanini kua o fisha reg a go tšeka go ja ditšee. So I think that decision by the leadership was a brilliant one, because this man, pure gold. Now gongwe e batho ba robetse re na le go ba bitša the legends because we are being nice ba robetse, but in this case this is a true legend of the industry.
le bona re eme mo mamata ke apere Sotho ke thomile ka go e aina frogo ka re be shoshopane. It's because of the wisdom that he imparted in us. A ke sa leka mo ditabeng re bereka le batho ba ditaba go fitlisha melaetsa setšhabeng. Bara tsotlhe tse re di dirang re di bolelang polelo e ka mo go re bolelang ka gona re rutile go bra Willie le ba bangwe. So on behalf of khoro ye ke shomang go yona ya international relations le kudu di boleledi tša mmušo ka re ke bona ba shomang le ba bega ditaba re ba nrumile gore ke fitliše mantšu ka mo lapeng ya gore ga la lahlegelwa le letee. Bra Willie o šometše setšhaba sa Afrika Borwa. The one thing you can be assured of as a family ke gore he will never be forgotten. History has recorded his contribution to this country. Pele ke dula fase a nkabe le gore Bra Willie wa nkwa be ke tlo re go yena kare o šomile. Mangwalo a makgetho a capture in this way. You have run a good race, and you have kept the faith. But also be ke tlo mo fa molaetša a nkabe ya nkwa wa gore a fihle a tamiše ba le ba sepetšeng before yena. Mara a ska fetša fao a ba botše le gore Kaizer Chiefs e tsogile gomme yo wina league wa gago re a leboga. O e senya mo seleng o tlile ga botse o e senya mo moseleng mo kana le lela gore e be se offside fela le lela gore ke be penalty fela a maro ba gona itsubile morarre le ka boela la para dikipa tšela be le dingadile a di leboge morarre. You know, sometimes why you go ala botse go feta ye wena molamu a o lokisha a di tshwane. Thank you. All right. Oh, asimlamu kwena Madibo. Thank you so much. You know, mishumo ya khasho ina le go rara ka nako nngwe. Mara go khwetja o no phela o swere network. Go tshwana le batho ba tshwana le bo Bra Willie. Go tsefa ka hore wa nieletša ke relay ya kere ge le bona go njwale bo Tleisen ba bolela ka confidence e ka ba kgona le go ikainela ka mokgwa o dirile relay ya ke le yena o lebelu motho wa gore monna ko gore ga a tloga ka gabo ka ga mmage a tloga a tseba merero ya motse ka moka tsebe wa pia tsebe o ikainela sa fitlhe wa tlaiša ngwane mongwe wa kere o tloga o di tseba ka moka. Bjale le bo mare ke tla ge le khono wa swere teo ye ba ngwala ba thušana le bo sesegadi o ra gore ke mo go gatileng gwaatla ya pele le ya morago e tla gata e reng ke tseneng ka Matlala go njwala ke nyaka kgopela tate Roni Matlala bjale ka ge le bona ba beile molamo fase ba no tla ba re botse gore leeto la bona ge be ba le mo latafoleng ya kgašo ya ditaba tša borena e be ba mo tseba ka sepopego se sefe ntate Willie Matlawa. Ke a le gopelang ke le emeng ka mokgwanong. Matlasona sona ke matlasona ke Matlasona Moswara marapo bašomi mmogo le Willie bolaodi ba re kileng ra šoma le Willie ke bona bo Steve Selemale bo Bennett Koma
le ba bantšinyana nka se ba bitse ka maina a ke kgetholle tšatši la lekgono ke duma ga nka be re kopana mo re bolela ka selo se se fapanego le se se diregilego ga Matlawa mo re bolela ka tlou ga se phoofolo e nnyane ke ka fao re kweleng diboledi tše di boletseng pele ga ka di bolela ka tlou ye e robetšego lehono o Matlawa ke mo tsebile moragonyana mola in the 80s ba ba sa tsebeng o kile a bereka SABC Pretoria ke mo ke kopaneng le yena ge SABC Pretoria Weaving Park bjale moo ke mo go be go le kgatelelo ge bo nyaka go bona kgatelelo bo tla theogela Pretoria ke gopola tšatši le leng Willie be le sethaga setswerere re a bolela mo le morwa hei mare go a fiša mone ke re go a fiša a re seng go fiša ga letšatši ke re a re kgatelelo e leng mo hei ya fiša ge ke tla mo ke swantse gore ke apara diteiki ka gore nka apara dieta ge ke tlo boela morago ga ke tlo kgona go sepela ka phišo e leng mo bjale tlou e be le motho wa metlae ka metlae eo ya gagwe a kgona go dira gore re kgone go ba gae le ge e le gore be re se gae ge e le gore la kwešiša bjale tlou ga ke tlo bolela kudu ka mošomo ka gore maage ke tla le ba bantšhitše ba boletše ka mošomo ke re ke šomile ena morago mola in the 80s Weaving Park ra tla ra šoma mmogo mo Auckland Park bjale tšatši le leng re ya mmerekong wa tsena Willie o tsene pele ga ka latela re saena lebatong la bobedi godimo kwa ofising ya molaodi le yena o saena lebatong la bobedi ofising ya molaodi wa gagwe ke a saena ke boela lebatong la mathomo le yena o theogela gagwe moragonyana mogala wa tsena Ronnie Commission ke mogala mara ge ke lebelela seswantšho ke a bona gore motho wa founeng ole ka mo ofising o ba ntšhupa ka monwana Ronnie Commission gane ka nako yona eo le Willie o humana mogala Willie Commission ke tsena ofising e le yena o tsena ofising e nngwe ga ke fitlha ka mola se re be gore re tshwana ka sona nna le Willie bobedi ga re gamole that is why le mpana ke le sweet 16 bobedi re be re sa gamole o tlogile mo a sa gamole le nna ke gamole go fitlha ga bjale sethaga se ba reng ke Willie ge ba mmitša ka mola ba re Willie say for me en jy gaan die waarheid praat vandag niks anders of this 8 gaan ka nako eo le nna ka mola ba re Ronnie jy gaan die waarheid praat anders this 8 ja re ka romela mola ba re Ronnie wanneer het jy begin drink dit sê bet jy wanneer het jy begin drink vir nie ek drink nie meneer maar ja, hoekom dan bring jy bier hierso? Hoekom bring jy bier hier by die werk? No, as ke tsene ka bjala mo mmerekong. Ka mola, le Willie, same questions. Ge ke theoga, all right, our manager o ba tseba gore a kenwe, le wa Willie ka mola o ba tseba gore Willie a ka mola.
but go na le motho a re lumileng somewhere a ra loma phoofolo e shele a re tsene ka bjala ka mo moagong pele ge ke theoga ke sa tlabegile o ile wa tla morwa o nyakile o mpolaiša ke re a re monna go thomo ono a o sa mpotsa gore bjale ke ano ke re no ke re la kene o ile a re ga o thomo ono a o sa mpotsa gore wa no monna gape ba mpiditše ka mola bona o feditše mengwaga 40 a le mo ge nkabe a tsene ka bjala tšatši lela nkabe go ile nkabe le sa mo tsebe a re monna gape ba re monna o tsene ka bjala ka mo ba re ke mang o mongwe gape wa ka tsenang ka bjala ka mo moagong ka mo yale ba leka go mo thea ba re e ka ba Matlala a re nee so fela sa weet hy drink nie daai man yale ka mola le nna same question Ron ek weet jy drink nie maar weet bier hier ingebring is dit Willie kan nie daai man drink nie maar ek loop maar kyk jy go tswa ka mola moragonyana ge mengwaga e ya re a kopana gape le Willie bjale re mo Auckland Park tswela ke sore scaftini sa ka mohumagadi wa ka o ntiretse marothwana molo o re morwa a re kwane ga o tsena ka mo today o phulogile Weaving Park a kere bjale mo Auckland Park ga o ka dira tša Weaving Park o ka se phologe a re tseba section 14 o tseba section 14 mona ke re section 14 ke itsebile mathomong ge ke sa tsena mo SABC section 14 ba sa itsebeng ge ba go phara ka section 14 o ntšha ke ma security ge ba go phara ka ge o ile DC ba go phara ka section 14 o ntšha ke ma security kore a o sa bja le lešago mo deskeng out a re o ile a re monna o tseba section 14 ke re ke a e tseba re bjale o tsebe mo re na le ditšhaba ka mehuta-huta ge o ka tsena ka nipi o tla go mela morago Pretoria a right ke Willie bjale ge re ntse re kopana ka mehla o re monna e re ke bone o se reng ka mo Willie check ora tšatši lengwe wa tla o humana ke sori layana tšaka tše di bose ke diretše ke mohumadi wa ka bjale gore monna wa tseba ke thoma o bona sethaga ka wena mona ke re ka eng o ja dilayana ka foroko le thipa monna ke re gape bakoni ke dithaga le wena o sethaga mo le mo and nnete ke gore le a tseba o ile be le sethaga setswerere o re monna o re wa tseba ka mokgwa o leng sethaga a ke tsebe gore ga e o bereka bjang ke re mona ge o mpona ke le mo seo se bonang mo ke seo se bonang gae a re mme le go nna go bjalo ane ka se ganetse ka gore ke mmone Willie for those many years he never changed le ga a kwa botlhoko o ba ka se fetoge Willie he would never say gopala but he would never show monno e be le tlotlontšu ya speed tlotlontšu bjale ge ke tla retire 2019 o re morwa wa sepela ka nnete ke re ya mona ke a tloga mono ya ka tema ke e kgathile tšea o tla šala o fa ba baswa a re okay bjale re kopana kae monna bjale this time ga gona wa tla o ganetšang ka lebotlolo lela la gago ke re no re tla kopana ka sasa a re bjale monna sasa o tla ka mabotlolo a makae ke re no ke tla ka mabedi la gago le laka mara ge re seno kopana ge re tswa mo re fa ba bang re ska be ra thoma mabotlolo mo la šetse re retirile ga tla retire ngwaga go feta wa mfounela gore morwa
tse le dirang ge le gae ke re gore o nyaka gore monna a re no ke nyaka go tseba ka gore ke go šala morago e se gale ke go šala morago bjale ke nyaka go tseba gore o dira eng ga o le gae ke re morwa ke tsoga ka nako e ke ratang a re ke re ke tsoga ka nako e ke ratang ga gona founu e ja tsenang e re tsoga a re leng gape ke re a tseba ke nyaka be ke ratile gore tlotlontšwe re be le ya rena ya television ka gore dictionary e gona ke ya Sepedi di gona di ngwadile ke ditsebi but re shorta dictionary ya Sepedi ye e bolelang ka leleme la television ge le la kwišiša gore ke re shorta dictionary ye e bolelang Sepedi sa television ge ke tla fatloša ba bangwe in other words ge re close up re bolela ka eng mo Sepedi ge re long shot ge re zoom re di ngwale fase dilo tšeo gore bana ba rena ba batlang bale ba bone ba gate mo re fetileng wa tseba gore this is something se ke nyakang go se nagana ke tla bona gore re ka dirang nna le wena re ka gopola gore re tla dira se le sela but go godimo yena ke yena a tsebang gore o tla kgona go ba aowa ge a ratile o tla kgona ge a ratile a se go bitše o sa nagana o ka kgona se wena o se naganeng eupša rena ka moka re a nagana re a rulaganya ra ba le dikgopolo tše di botse e fela wa godimo-dimo ke yena a tsebang gore kgopolo yeo e tla tswelela go ba aowa ga ke nyake go senya sebaka e re ke re di boledi tše di boletseng fa di boletse ka Willie ka moka tše ba di boletseng ke la ka leo ga la šia selo ntle le gore ga se le bolele gore monna ola e be le seithati e be le seithati e le sethakga ebile ba re banna masogana a rošane diala ke re a nna ke a mo rweša e be le seithati morenola borogo bo na le motshetse go swana le wa ka o tšatši le leng ge re bolela ke re Matlawa o kgatlile motshesare le wa Matlala ke re ka mehla wa Matlala o kgatla gore o sege dikobo ga ke sana kobo gae o kgatla a re bjale morwa bona mara o sethaga ke ra o le wena o sethaga a re o se ithate ke re o se ithate sa go feta wena bjale a re wa tse gore keng ge nkabe o le lelekere ke ben ke tla go monoka ke re wena ge nkabe o le jelly goba custard ke be ke tlo ipsina ka wena ka thipa le foroko ke go wa ka rena ka disego mo Willie was a very jolly person very jolly ge go ka ba le o mongwe a rukilang kgata di-cons a ka ba sa bolele ka Willie jale ka go rialo ba ga Matlawa re leboga gore adima moreno gore adima tlouye gore a tle a rute ba bangwe ba tšea gore o ba ruta his colleagues no gore a tle a rute tšhaba se sa mantsho e be le morutiši a ruta everybody wa theeletsang ditaba that man lentswe le la gagwe le ka se fete ga gona gore ke tla lebala ka gore o nkgopotsa gore ke patele TV license ba ba leng go di advert ba tla kwešiša gore that voice hearing patela TV license ke Willie Matlawa so he's gone but the voice is there we will always remember him ge re kwa that voice gore patela ya gago ka gore yalo ke gomela morago ba ga Matlawa re lebogile
re lebogile tlo ye Willie re na le lena mo nakong ye modimo a be le lena o tlo letsogo la gagwe a le phuthe le shale le khomagane bjale ka ge ke tseba o ile a re my family is intact so is mine ga nka bolela ka Willie nka se fetse ke re so is mine a re wa tseba re keng morwa ke nyako botsa Matlala ene ke a kgola gore tabe a e tsebe ke nyako mmotsa gore wena o na le gore ka mo butung ka molo o sware semetlana ke re Matlawa yana wa e tseba tabe ena a re tlogela ke nyako mmotsa ke nyaka go tlale tlo e robetse chalang ka ntho madi a phata ga go mokoni wa ntshidikgolo tate Matlala re a leboga le ga di sa leboge reng ke gopeleng mme Tshidi Rakgarebe bao ba ileng ba shuma mo latafoleng ya Triple S ke nakong ya ge ditaba di santše di na le deski bitšwang gore ke Sepedi Sesotho Setswana le bona ba tla ba re fe leeto la bona gore ba se bitše jwang le bra Willie Matlawa thobela. Ke dumedisa basebetsi mmoho ke dumedise baokamedi ba SABC le basebetsi mmoho ba seng ba dietse mosebetsi jwale ka nna ke sebeditse le ntate Willie dilemo tse ngata ke tlo ba le mathata o bua ka gore di buitse ngata se di gore ka re ne ba nkile speech se sa ka se ba se so a ke sa tseba gore ke re mara ntho e ke tla e bua ne se ke re ke tla bua ka mokgo ntate Willie a na ithata ka teng ntate Willie wa tseba nna ha ke qala SABC ne ke sebetsa ko news gathering wa tseba o sebetsa news gathering wa para di bogati le di watwati o tlisisa o ba casual so taba ya hore o tla o le jwang ha o bona hale o sa nke matsapa makalo hore o ebe ka re o tlo hlaela screening mara no bona hore ntate Willie nna nka mosebetsi wa hae very seriously a itukisa ha ya moyeng mme mafelong a beke o mmone a kentse dihempe tsa setso o bona hore ke motho a ratang setso sa hae jwale nna ka puo ke Mosotho ibi maobane tsa ba letsetsa ba re ke tlo bua ka ntate Willie ke le ka makala ka rao batho ke le Mosotho hobaneng ba sa kgethi batho ba ne ba bua Sepedi ba mpe ba bue ka ntate Willie ka re mara ntate Willie ne le motho nna a ikokobeditse haholo le mosebetsing na sa re nna ke Mopedi mme o thusitse haholo re le nna jwale ka Mosotho ke tsebe puo ya Sepedi hobane ha ke fihla mona ne ke tseba hanyane ka Sepedi jwale ene re ha ke mametse bontate Willie bontate Roni bontate Lemekwane bontate Tleisene ke bona hore hey le nna ha ke tswa ka ntle mona ke tlabe ke shapa sentence nyana ya Sepedi ba re hey wa di tseba dipuo tsa lona ke ne ke ithuta ho bona taba e nngwe ya bohlokwa ke hore ha re qala mona SABC mona rona ne re le bomme ba pele nna le mme mona ke a bona jwale bomme ba se ba le bangata bontate ba bangata e bona ba ile ba re sireletsa bontate Roni bontate Willie bo Buti ba re tsheetsa haholo ntate Willie ne le motho reng ha a bona o ngotsi ditaba hona le ntwe ka reng hona le phosonyana o tla o bitsa hantle re bona a go lokise mona ngwane so bona mpa ke ka o etsetsa lerato tla re mona o bona hore ke motho a ne kgantsha ka mosebetsi wa hae o tla etsa hore ditaba di ya moyeng di tsamaye hantle
mme o na rata gore la etsa metlae a etse gore e be motlae o relevant to wena go ne re na re mosebetsi mmogo o mone ba re ke Mphungwa Hlalele. Mphungwa ba re sebeditse mmogo le ena ba mo tseba gore le ena e ne le kgeleke puong ya Sesotho. So e ne tla re Mphungwa o tla re ha sa tla mosebetsing nako telele na tla fitla officing a fihle a dule a sa ba tlo bua le mang kapa mang. Tla be ra ya hae a sa bue Mphungwa. Ha ntate Willie tla tjara mmone Mphungwa o etsa jwang o mmone o na le motlae a na rata o nketsetsa ona ha se ntate Mphungwa a sa hlokaetsa ha re wa tsa Mphungwa tsatsi le leng a kopana le road block. So ba re di traffic cop tsa re ho yena o ska ba ya mo a re ha ke ba re o tsamaya jwang a re ba re tsamaya ka tsela ena a re ha ke mono le tla mpolaya kore ene la bua Sesotho ntate Willie o tla ba nana gore he motho ke Mosotho a re ha ke mono a re ntate o na le stabone jwang e be ke sa tla tsheya kore ne ra ke sebetsana le ntate Willie mihlena le mihlena ke tla tsheya. So ene le motho wa metlae wa etsang gore ha o na le yena o tseba o ska ba le pressure ya mosebetsi. Willie ne le motho a ratang gore batho ba sebetse ba lokolohile na kore le ha a tlile a tlo tlatsetsa o na sena ntho gore hey ke a tlatsetsa or la ile mohlophisi botho ba hae bone bo sa fele na sa change gore ka sheko ke mohlophisi tshwantse le mpona or jwang. So jwale ka se ke boletse di buitse ngata di buile ene re bua ka motho le mong. So ditaba tsa di tla tshwana jwale nna ke tla re fela ho ba lelapa le ha Matlawa ha le lahletse jwalo le tsebe hore senatla sena se sebeditse o sebeditse nako e telele ebile o na sa dihetse mme le utlwile hore mosebetsi wa hae o no hlile o tswile matsoho. Nthong hape ke ratang ho eketsa ke soka ke qeta puo ya ka gore ntate Matlawa o la sebedisana mmoho le batho ba Pensalp gore na sa inke hore hai nna ke a tseba puo o na etsa hore a nna a matlafatse puo ya hae ya Sepedi ho thusa ba bang hore ha puo e ntse e hlaboloha a nne a kopane le batho ba Pensalp. So ke nahana hore kaofela batho ba salang ba sebetsi le nkele maele ho ntate Willie le bona hore motho ha o ntse o nyoloha jwalo maemo hao botho ba hao bo theowe hore batho ba bangata ba tle ba kgone hore kore la motho a batla ho tseba se itseng ka mosebetsi wa hao a kgone ho approacha. So ke tlo ba mokhutsanyane ba heso jwale ke rata hore ho ba lelapa re lebohile haholo ka ntate malome rangwane le mosebetsi mmoho eo le leng la re adima yena hore a tlo sebetsa etse bophelo ba hae kaofela mona SABC. Mme ke tla le khothatsa ka hore le bale Jeremiah 29 verse 11 ke yona e ke le khothatsang ka yona. Ke a leboha. Ntate Butimtaung ka re le lena le shimile le mama Tshedi mpatameleng ka mogho ka re ke a tseba re lena le le shoma bya le ka executive producer ya tafula ela ya Triple S le ke le re fe gore le tola lena le bile jwang mama Tshedi re tlo re le boga kudu le tlo le re file lona re dumela gore ba nyanya ba ba sereng ona byale me ba ka isha morero pele ye yona inyaka ke isho di mokudu ye.
Ladies and gentlemen, greeting you, greetings in the name of the Almighty. Kiemi Jena, I'm so much devastated to hear about the passing of one of the legend, a friend to me. Ke qadile ho tseba mofu in the bit later in 86, 87, when we have been governed in the news department by the Afrikaners. The desks were separated, Nonali Sesotho, Sepedi, Setswana. And we were sharing, shift. Today is Sesotho, tomorrow is Sepedi, the other day is Tswana. So during that apartheid time, the bosses were Maburu, Bopulu. They were the ones who were the big boss at the SABC. So Nako Ile, during that period, it was difficult for me to know Matlawa because we were separated. But with the dawn of democracy, Maburu Atwa, then the desks were meshed into one thing because the language more or less were the same. That is when I get to know each and everybody, Basipedi, Setswana, Babuan Sepedi, Setswana, Lesotho. And one of them was Mr. Matlawa. I had a great passion for Mr. Matlawa. Mr. Matlawa was a legend. Now, how did I know him? Okay, when we migrate from the old system into the new building, it's when I started knowing Matlawa. Where I asked myself, this guy is a legend. And the way Anabua Katem, Matlawa was straight. Unata buel wena hamonat. Urno, what's about king? Tatem tau. Naki batla English, I hate this and this. So I listened to him because at that time, I was still a bulletin editor. The teams were meshed, and I was a bulletin editor at the desk. And Auno Matata, he would approach me to say that, no, Kibata, Nikikupa Horno, Uba Bulello, this and this and this. And I said to him, okay, Mr. Matlawa, I'll do that. And then things go accordingly because at times they can get advice from me as a bulletin editor. Okay. Working with him, how was he? Matlawa was passionate. Come to it, why? Unafisha kanako, miatame kanako. Always would come to the desk and kiduti mani desking, and fortunately he was the first one who fisha msebetin kanako. And I asked myself, Kirino, atuena utua ni ufisha ni wa ufisha kapili so. Aron tata ki atua na ki mutu oratang buroko. Ki atua. That is why kitile kirmara you came early. During that period akire Ronan ner attender the meeting in the morning and then in the afternoon. But now he would come early. And then kirno how. Official early tatewena kibudutu. Utaba libudutu before, but bafisha late. By picture like an agula lina ko ebeilu nya hor bafisha. And bafisha kana ko yeu. You say, don't worry. Naki fitile and then have a fisher fella, kitadula libon. And he was a kind of people yelling sweet and understanding. I wouldn't like to take much of the time because the Buitengata said what kind of a people he was. So I don't want to repeat what people have said. Then I just wanted to also to say
problem ya hore no, you know, ho tsamaisa di-desk tse 3 before we separate, it was a difficulty for me. And the only person and then came truster to give me an advice was Matlawa. One day I would call him aside and say, "Hey, Mshana, what's my email? And how do we about and then what do you think I should do?" And then you sit down and say, relax, sky the ham, because highly more itabulai. When I relax and then do your job. But well, they are adult. And then cannot always when I remind them, "Hey, guys, man, are making noise, guys are making noise." They are adults, keep out to Baba Hulu, but see what say. So I kept quiet and I learned from Matlawa. That is how Matlawa was. Brilliant. Nice as Abatu, Abu, was always quiet. If we are in the pause, we now in the pause. Amicably and advising you also. Okay, fine. Many people, as I said, they have spoken. I don't want to go further. And then during his retirement, what happened? You know, I don't know whether I'm the first person he phoned me to say that, "Hey, Matlawa, I'm going to retire. I'm going to retire. Retire no, next week. I won't be with SABC." I said, "Really? Have you reached that HRA? No one request extra because Utsuri just has paid. And then you are the legend, most paid. Sit there." I once tried to come back after retirement, but I was refused. I was refused. But he said to me, "Hey, I'm retired." Indeed, during retirement, he phoned me to say, "Brabuti, secretary, now you have retired, my brother. Now what are your plans? What are you planning?" I said, "Oh, more high." Because when you have been with people, well, now you are coming home to sit down and then, what is it that you are going to do at home? Because now I may tell you, through the phone, "Hey, whatever I like to do, and there's nothing that I can do. You always get to, and then I can TV, then I'm satisfied." Sorry for that. I was not aware. I thought you listen. I'm quite okay sound-wise. So he said to me, "No, security high." I said to him, "Okay, tell me about your retirement. How do you feel staying at home? What are your future intentions?" There is one thing that he said to me. He said, "I'm not going to stay at home. I'll be going to Libua, back to Libua." I said, "Going back? Are you telling me that you are going to sell your house, take your family and go back?" No, you can't leave. Because he stays in Krugersdorp. But unfortunately, I don't know where he stays. There was that agreement that he will phone me and tell me that Rukopane guy so that I can go and visit me. May his soul rest in peace. So, all is well, Norman. Okay, fine. There's nothing that I can do. He would phone me also to say that through the phone, good phone, he can hear, "Hey,
Valley man, I don't know, I'm going back to work. Here, God's great. I don't know, so I will do some shine. I wish I were you also. Because I'm staying home, at home, and then I'm doing nothing. I'm doing, really, ladies and gentlemen, I'm not doing anything. I'm seated. During the week, I'm looking at television, the news, changing channels and channels up and down. You see, looking at our presenters, the news, I always look them every day because there's nothing that I can do. So he said, I'm going back to work. I said, hey, Samaya, you are lucky, my brother. So he went there. But now, it is unfortunate, ladies and gentlemen, that I did not know that he was sick. I not privy, nobody told me anything. That he, as speakers have said, he ended up landing at the hospital. If I knew, I would have gone to the hospital to see him. I remember during this retirement, we met one another in Krugersdorp Mall. During that time, one time, and then he said, I was moving with my wife and said, hey, Matlawa, there is. And I was very happy because I worked with this gentleman and he was kind. And then greeted my wife first and then greeted me also. And then I said to him, big brother, my brother, there was nothing I can do. And higher to high. So it is the whatever I sheba. And then from there I will go home. Then we decided with him to say that, what's about King? I wanted to visit you. Where? But I wanted to know where you stay about Krugersdorp. Krugersdorp. You mentioned the place, but I couldn't really imagine the black you. But now we ultimately decided to know how for meet somewhere, but when choose the place, moting na utla kitla ufumananka kuloi or umfumaneka kuloi. If because kibata hu chakel. At least kitsibe modulang. Unfortunately, that did not happen. I only got the information I felt I would know who let him say, and I was very happy. And I even told my wife to say that, hey, Matlawa, abutuala neknali enakwa mall. Bamungkile hape ukutletim sebeting. So abarno ahulukila ahutletim sebeting. The worry is that I heard Matlawa has passed on. May his soul rest in peace. Artishem papa mo, bekatusha papa mtau. Ndati. Adile bo repa le sepeche na ko telele bo tseku dule tate Matlawa. Tatani shibamba me batwele ku abenje ntshuma kaya ni. So entani sunganyan tsetskhadi khopela re nna le di plan nyana mo wa ke la go re bara ba di selo ba di tshukwa gae. Bata ba thushenyana mo ba advice ya ditaba Lucas Khapola morare batamela ngwaneshu o tlo re feleto la ga go re sepetse jwang le bra Willie na ko nyage o bo o dira khasho ya ditaba gona fa modimo re boka wena modimo thank you morare Tobela balapa mashumi mmogo ba maloba ba Willie batho ka moka ke atamisha nna le Willie re be re rata go kgantšhetšana ka direto ke mmina tloa kere nna ke mmina tau
le o tla tla ka sa ga botlou wa sereta ke ra ha mphese ba ga ke tsena kere ke nna tau ye tswang soko di bensi mriti mebedi ga ke rete ke atamisha magesho ska la tshoga jwale bra Willie for now was more than just a colleague. He was a brother to me. Could it because re tswa gae mmogo ga o twa ga masemola o ya kwa ga shumu thopong go ga ntšhabeleng le ka maoto fo itshepelela ke gausi jwale re sepetse tsela yo mmogo every time ke ya gae ha ke tla mola bell cross ke a mo founela morwa ke mo bell cross ke ya ka gae o tla morwa o ba tamishe nna ke tla be ke tla gago e be le motho wa go rata gae kudu ga go makatše le re ya go molokela gae ga go makatše le ga ile a botša bo matauta gore no na ga ke retire mo ke ya gae ke Willie Matlawa yo ke mo tsebago mo tabeng ya language o be a tseba Sepedi jwale ka nna no e seng gore ke e seng gore ke a ke re nna le ena re tswa tulong e teng jwale Sepedi sa rena be se swana ke ka mo le ka metlae o tla ba ntsopola mola o tla ba founa morwa o mo kaena ha bone o ne le nao tsebe ke a tseba o kone go ka Botswana ba ba sa tsebeng go ba le nao go sepela kudu ka Sepedi jwale e be le motho mo jwalo jwale ra le bogahle nna ke bile mahlatse ka gore ke bile wa mafelelo mo generationeng yela ya batho ba go tseba polelo le nkwe nga botse le nkwe le nkushisheng ska ba la misinterpreter ke bile wa mafelelo mo generationeng ya batho ba go tseba polelo nna iseng gore ka fta nna gona ba sa tsebeng polelo la ntshwara ke ba ke shumile le bona nna bo Roni Matlala my editor bo Buti Mutau bo Bra Steve Mola le bo Mr Benito Benikoma so ke bile le mahlatse ke fitlhetse di atleng tse burutho tsa batho ba go tseba le leme la ga borena Pontate Silas le mekwana a moya ga go o roba le ka khutso jwale ke gantšha ka seo ke a leboga re gatela pele ga ke tloa motelele ka gore ke motho wa go tseba nako ke bone dipole jarna di ya lolololo jwale ke butša ke batho ba bereka television mosima ba santse ba tseba gore mo TV time is money bona gore o le bo mataotago ge re le over ka ditaba re na le bo Roni le bo Bra Willie mo re bala ditaba o tla re matauta o tla gona emra re over man ka nako re gopela re go shape pere ya wa tseba matao be ke tla shapa pere go khabara na go ela e senyegileng ke mo ka ra gona go ya ya Bra Willie go ra re tsona re boleleng ka ene batho ba boletse ba bantši a ke tlo bušeletša le nna go na le mantšu a mang a Sepedi o be a tsarate go a šomiša le ga ba tseba Sepedi mohlala o tla re Chiefs le Sundowns di be di bapala le not le patlelong a re stadiumong sa FNB ke bigere mara Bra Willie stadiumong wa o sa re le patlelong a re no mara wa gape le patlelo le stadium a di swanenne ena ga o dula fase o seka o fetle ka taba ya bolela ngwa kwa gore ka nnete ene wa bona le patlelo gape ke ground mapatlelong stadium is something else that's Bra Willie for you le lenga beng a le rata gape le ntšu ke go gopolang ga botse ke la gore re na le go thwala oh yeah true le leng gape ke la go thwala go hayara ne ka Sepedi re ba mothwetši mo company e tšo mo setlamong se se itšeng Willie o tla re ba mo hirile you is higher gore I think o ba dumela mo goreng molaetša o tshwanetse o fihle setšhabeng and o futse ke polelo ya television le radio a kere ke Willie yo ya ne re thisa ra go kudu lena ge nka mo founela
ka kwa le mo mashateng kre emrwa hle o ka re o na le plekeng kwa ba rena kwa mohlaleetse e be di wa strong gore ha ile Friday mo di abua mo di awa gut henga mo phone la ka kwa mo background teng ona le mashata kre bra Willie hle o ka re o banyane nna plekela e re bitsa banyane ba bitsa banyane o tla sega bra Willie mora ke mo banyane mora ke ya twa mora that's Willie for you yeah and ebe se motho wa tshele motho a ekobile motho a ekobeditseng ke a leboga bra Tom bra Willie o ba sa go bolla le ena ba sa tsena go bolla le wena emrwa go ya mro lu sharp e malukse no sharp bruma le tla bolela ma sharp ne o tswile bra Willie ene Willie go ka motina Willie na tine ga Willie bra Willie o ke motseba bra Matlawa bra Mariko ne nge Mariko ina la go la bonnyane ke Mariko o tla re mro ina le ke le rata bra Mariko so ga o ka motina bra Willie o ba sena le taba di ntšhin a ka se le wena ka o tswa go wena ena a ka se go kwatele but o tlo go dumedisha but a ka se be close le wena ke a motseba bra Willie ke phitile ena 13 solid years ga ke tswena SABC ka 2003 until 2015 Willie was like that go ka motena Willie o tswa go wena that's Willie Matlawa ke motseba mara ka go fitishisha bra Willie ga ke feleletša ke je dintšhi ditaba e be le motho wa go rata family ya gagwe lapa la gagwe every time ke kopana le ena o na le bra Mike mo morwa gagwe mo go bo sa tsebe bo ka re ke di brothers di ba ba phela ba le mmogo re sepetse tsela mmogo le Willie Matlawa my homeboy ga ke nyala o be a le gona ka 2006 lenyalong laka ge a boloka brother ra gagwe kwa gae ga Masemola I was there ge a boloka mama gagwe I was there ge ke boloka my mother Willie was there that's Willie Matlawa for you jwale go ba lapa le nna jwale ka mang le mang kere ho motšega ntle ga se mathomo ka lena ebile ga se mafelelo se se leng gona gore le hulona le beilwe le ge ile gore ka sepeji re fela re bolela re re motho wa tšhabesha Willie Matlawa o tšhabešitše bra Willie Matlawa o tšhabešitše o kitimile ka gore re be re sa letetše tše kgolo go tswa go yena a ke tsona lang kwana nako a itšereng le ge ile gore o re file tsebo ya leleme la Sepedi re be re sa holofetše mmogo ka Sepedi ba re that is why le ge motho ile mokgekolo wa mengwaga le kgolo 100 years ge a hlokofetše o tla bona ba bamballa ba rothiša keledi ka lebaka la gore ka Sepedi motho ga a khorwe so re be re sa holofetše tše kgolo go tswa go bra Willie Matlawa bra Mariko jwale ke re mina tlo ro bala ka khutso wa rra until we meet again ke a leboga ka dilebogo morare ke gopela ut amo batameleng ndi mkomana wanga hoyi boba bashuma na bra Willie la Mandesa hange rap studio even before that I think you will share that with us ladies and gentlemen Mr. Malauzi Ndando Muchimiza mshumo ndikutama ulibuwa bathu bote beba kosuwa ubva siya ote udolira na bamuta wa Matlawa. I don't know where to start. Willie was not just my colleague, he had become a brother that I've never had. When I first joined SABC in 1989, he is the first guy who came to the office and welcomed me. Re sebetsa ko ka di advert morena ba o setsa boletse hore re bereka ka di advert. I remember Willie the way and Ali dedicated, and as some other people have already alluded to the fact that he was a linguist of note and a perfectionist
of note. And whatever he did it with a passion. And he always said, Morena Mlaudzi, you see, radio is theater of the mind. And when you communicate the prospective listener or the market that you are speaking to, it's our show you hit the mark. Because in advertising, the script could be wonderful, brilliantly written. But you need to marry the script with a voice artist. When I look at the script, I say, oh, Den Shongwe will do justice to this script. Or Morena Sibasa will give me top of the range delivery. Willie was in another class. Now, I don't know how to describe it. But in short, I remember I've just moved because I joined SABC, I was from teaching, and I heard you have bought a new place. I'm trying to illustrate, or he was very generous, knowledge. Many times, babangata arena linto or knowledge, we don't want to share it with other people. Or you hold that information like, that's another problem, Karuna. We have got this pull him down syndrome. Harka emulator makula li the Jews. When you are down there, they pick each other. So that they come to where you are. Matlawa I heard urekile and so on. Did you know that hangata your house near a period of 20 years? Have you ever applied your mind or why maybe the car that you bought maybe same value how within 5 years you have paid it up? Why can't you do it with your house as well? He made me sit down and think. He had a good head on his shoulder. And he was very much humble, down to earth. Yes, you can go and talk to personnel. Go and speak to personnel, or you want to reduce the amount of the years, 20 years. Squash it within. That was the best advice I've ever had. Freelance and so on. Within 7 years, I had paid up my house because of Willie Matlawa. And then we received for a long time go advertising, and we also met again Hareza Mopani 18 hours. Willie, there was a split. Go SABC to 6 o'clock. There was a split from Pretoria, north of Pretoria, Messina Mpumalanga to Swaziland. No Ditaba. Tsasipedi, Tsasivenda, Tsasistonga. One other thing, it still sticks to me, and I think some people will attest. Ronnie, I think you were around Neuna Libo Lebu, and now they could bear testimony to this. The news in the Kalaka 6, Korapasi, you had to connect with the MEC Kumpumalanga and so on. And on that day, I was supposed to interview MEC from Kumpumalanga. Haba counter, Vare, Resadu Medisa, Fela and so on, Lania Hawa. For those who are presenters, you will know, Var Adlib. Hey, Ra Adlib, and they continue, hey, we're still experiencing problems. It seems like Arna connection. And the kind of film they were heading the news. And on that day, trust me,
For 15 minutes. I kid you not. For 15 minutes, I think you will attest to that. We were ad-libbing, and it was like we rehearsed it for 10 years. The news on that day, we got a standing ovation. I kid you not. Now, I'm just trying to prove Willie was on another class. And the way I remember at some point we spoke or narrator amo or are gazi. Na hatabili na kung utlar mura, but narrator gazi. So I remember we at some point rabuwa or how is it if arka mwala a dictionary ya advertising? Because for those who follow advertising, language in a language, like as you said, go TV and so on. Language I remember at some point Coca-Cola, there was a script, Silwane will attest to that, but I want to break some ice, I want to go to other land. And what Coke was simply saying was that I want to make friendship and so on. So, you know, some script, it becomes so difficult and aruskaba literal. Understand the copy, and interpret it, but use flowery language. Because the radio is theater of the mind. The pictures are in your mind. Or make it very interesting. Capture the audience. Interest them. Make them go and buy that product. That was really Matlawa at his best. And his sense of humor was on another class. One time, maybe he lose the way. One time, Amo, how do you do it? Do what? Are usingambi umramara language ye how kare itatanyana man. How bulela 2 sentences utshwere kitlala. You need to go and eat again, you know. How do you manage? Usaluzi weight now. That was Willie Matlawa. He had just an outstanding sense of humor. I will miss him. Silwane, I remember I spoke to Silwane kare watsaking hangata ha re founela and so on o tla re he no utlwile smama o hlokofetsa and o kro I didn't know, and the other way around kore he no se tse utlwile re smama ba re o hlokofetsa are no I didn't know. Kare how is it ha re ka former that group ya the former colleagues ko rep, because our department Ilya changed different names from Basement Sound Advertising and then currently it's a rep studio. An excuse to communicate because we don't want to miss that opportunity to celebrate each other while we are still alive because we are living in borrowed time. We think we have got more time. No. It's through God's grace or we are still standing. Ba Matlawa, I want to doff my head for you. A character barenke Willie, humble, down to earth, very understanding, very supportive. And the department yaruna, kiana na translate. I kid you not, so as I can attest to that. How Krakope I am tako ngwala mona hai. Ai. Sekispeed he say pure. The last time Harakopana, Kopane, he had a crisis, his giza best. Because relay rights are excuse let's meet from time to time when time allows. And they've recalled him or atlo to Sakadi news and so on. So unfortunately I can't make it because my giza best for some other time. When I learned about his death and so on, when was it? We learned about it on Monday. Guess what? My giza best. I don't know whether it's symbolical and so on. But Nali Willie, we were like Banabamutu, a brother from another mother. Relatlehetswe Cheka Rep Studios. Hona know now we've got a king size headache. Who do we get to secure Otlang Walang the scripts that, because Willie understood the advertising industry. And I'm just regretting what's like in Arngwale dictionary. And as you alluded to that, Mrena Matlala, we thought we had time. So Lifu Kisira, and it doesn't make appointment.
I still got a long way to walk hunting next. So I'm appealing to us, or are celebrate each other. Let's cherish each other. Let's love one another. Let's celebrate this life. And may his soul rest in peace. I thank you, especially Familia Matlawa, or Kadima, a hero like Willie Matlawa, humble and down to earth. I thank you. Recording Wangamanda, Bomrauzi, Ndawayando, whenever Shumesa, Recopele Mentor Bihuru Hulu, Baba Jongo Pensalp, Gauri, Butwilu Bashmishanal Wanakuru, in consultation, your Abu Ditaba, Jody Krikiling, Galilemi Leu Krikiling, Leu Lilin Lawanwa, Lileu Ling Lawulelwa, Leu Le Approvi Rengoba, Leu Ludmile Juego, Mentombi, Bata Beba Michiba, Pensalp, Relabo Hatme. Over to you. Ndiyabulisa kusapho lakwa Matlawa nakuzihlobo nabasebenzi be-SABC. Ndime apha ndithunywe yibhodi yolwimi zomzantsi Afrika. Ukuthi ndithethe lo myaleza kwifamily nezihlobo. And so on behalf of the Pan South African Language Board, an institution that has greatly benefited from Ntate Willie Matlawa's contribution towards the development and promotion of indigenous languages in the country, we wish to convey our deepest condolences to his family, his friends, and his colleagues. And so today we gather not only to mourn, but also to celebrate the life of this remarkable man whose voice resonated across our homes, connecting us to our roots and heritage in the 40 years that he has worked as a Sepedi newsreader at the SABC. And so today we gather here not just with hearts full of sorrow, but also filled with deep gratitude for his work in promoting Sepedi as a natural resource, as a national resource, and by doing so, directly contributing towards the achievement of the transformational agenda set out in our Constitution. Bra Willie was not just a newsreader, but a true custodian of the Sepedi language and its culture. Through his work at the SABC, he carried the torch of his language with dignity, ensuring that our stories, history, and values were not only told, but also understood and cherished by future generations. His voice was the voice of our people, reminding us of the power of language in shaping our identity and unity. And in him, as the board that is responsible for promoting all indigenous languages in the country and all official languages, we saw dedication, we saw professionalism, and a deep love for his craft and his community. And his contribution towards the promotion and preservation of Sepedi and other indigenous languages will remain a lasting legacy, one that PANSAP and many others in the country will in no doubt continue to honor. And so to the Matlawa family, friends and colleagues, please know that our hearts and prayers are with you. We share in your grief and wish you strength in this time of sorrow. May his memory be a constant reminder of the value of language and the important role he played in enriching our linguistic and cultural landscape. Re pensapo re lalilina, re humutjahang balla pala Matlawa, re swabileng ko go feta molomo, mogapa wa mogolo o ile, robala ka khutso tlou. You will be missed, but your legacy will live on through the voices and the stories you helped shape. Ke a leboga. Holo, engozi kakhulu bethuna re a leboga kgaitsedi ya motho go emela ba boto yeo e leng ya maleme ka bona Afrika Borwa PANSAP. Without further ado, ladies and gentlemen, I would like to call someone who's going to be assisting us with balanced diet of the day. The sermon is going to be shared here by Ntate Mlungisi Shibamba Makwabo inkari wa n'wina tanana leni mi endla na leswiya ahe
ka diatla ke tla re hallelujah hallelujah o sinatla o senkenya huche kita opa ka diatla kita opa ka diatla kita ri hallelujah kita ri oh hallelujah hallelujah oh sinatla oh senkenya oh Jehovah. Thank you to the Master of Ceremonies. I know a lot of people are shocked that I will deliver the sermon. Don't worry, you will get used to it. I must say that I'm sort of nostalgic that I see a lot of former colleagues that made me who I am today in the industry. It was good to see some of them. I saw Prati there, I saw Lehana, I saw a whole lot of people. Prapi was my editor when we were at SABC Africa. It's good to see Tyson. I remember 2007. If you know the history of this country, it's quite nostalgic to see colleagues that made us and made the SABC. And then I said to myself, yeah, I think I worked with giants in the media. And when I see them, it sort of reality dawns. But I'm not here for that today. I'm here to encourage you, colleagues, with the Word of God. I'll be very short, but I just have one thing to communicate to you. Nike, the sneaker company, has a slogan that says, yesterday you said tomorrow. So I want to emphasize the issue that in this world, you don't have time. It's easy to live like everything rotates around you, but it doesn't. I have a sister at home, my sibling. She's a health worker. She's a nurse, to be particular. One day I asked her a question. What happens in the ward when people pass? She said to me, do you have time? I said, yeah. Well, I asked the question. She said, sit down. I want to tell you something. She says people depart from this world in many ways. Says the other day, I saw someone attempting to run from the bed. They collapsed. That was it. Someone asked for Holy Communion. When we said we are bringing it, they were gone. Someone said they want to sleep, and they never woke up. Someone says, please switch on the lights. It's dark, switch on the lights. And they tell you, no, it's a hospital, we don't switch off the lights. And they were gone. So someone will grab the person next to them, and then the power will wane off. There is a time to depart this world. We don't know how, but there is a time for you to live. You may be young, strong, jumping up and down, but there will come a time for you to live. So I'm here to tell you, you don't have time. Think about it. There was a leader in the continent who stood the other day on a public platform and say, if God is alive, let him kill me now. And then he paused, waiting for God to strike him. Guess what? He lived that day.
And then I'm thinking about this guy. A human life, it's run by an organ that is the size of a fist. It's called the heart. It's on your left. This thing, every minute it goes boom, 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 boom. Since you were born, boom, 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 boom. Don't you ask yourself who's keeping that heartbeat on? One day, it's going to stop beating. I am not scaring you. I'm giving you reality as raw as it is. To tell you today that you need God in this life. It's easy to think you are smart, you can plan, but I can assure you, nobody here knows what tomorrow holds. Nobody here. Not even the heart doctor at Mill Park. Nobody knows what tomorrow holds for you. Nobody. There's a Bible verse that says, watchman, what of the night? I had a friend who was a security guard. He was guarding a property at night. He's still a friend of mine to this day. And I will ask him, what's going to happen tonight, Badala? Do you know who's coming to the property today? He says, I don't know. I hope nothing bad happens. Nobody knows what's going to happen to you tomorrow. Nobody knows. A human mind is a very poor thing. You don't even know what's happening behind these walls. You don't know. The person sitting next to you there might be thinking very bad things about you. You don't know. You don't bloody know a thing. You know nothing. You can wear the most expensive suit. You drive the most expensive car. You know nothing. So when we tell you that there is life after death, you think we are stupid. We are not. Go to Mill Park. Just walk the passages. Just try to open the doors. You will hear machines beeping. Beep, 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 beep. Those people are not foolish. Things in this world can go wrong anytime and very fast. You need God. Let me tell you what you need. You need Jesus. You need Jesus. You need to open your heart and think about what's going to happen to me when I close my eyes and I don't get to open them. You need to be born again. I want to tell you nice things, but I can't. I have one moment to tell you that when you need God. Yes, you have money. Yes, you have medical aid. Yes, you have all sorts of insurances, but there comes a moment in a time of man that your medical aid will not help you. SABC's medical aid is one of the best. I was hit by COVID. I was at high care, plugged all over. That's when I realized life must have priorities. That's when I realized that the medical aid, you can have the best scheme, whatever you call it. It does not keep you alive. All doctors can surround your bed, the best. And born, they come, those ones. Once they know your medical aid can pay, they come. Even a dietitian to tell you what time do you need to eat pap, they come, surround the bed, all of them. Because they want a piece of your medical aid scheme. But they are not there to keep you alive. Life is determined by God alone. You hear someone, yeah, my alarm woke me up. My alarm woke me up. There are people who have passed. They had the best alarm. When yours, it's nothing. Guys, think about it. I'm not going to waste your time. I just want to tell you that in this world, it's very temporary. We are here for a very short time. We are here for a very, very short time. The other day, I was at West Park Cemetery at a funeral of my uncle. And when I was standing there, I was observing
the busyness of that place. We used to see that at Avalon Cemetery. Now, it's here in the suburbs. You can't drive into West Park on a Saturday. It's like a street in China. It's busy. Life, it's fast. Think about it. Whatever decision you make, list your priorities correctly. What do I do when what I know cannot help me anymore? That's the question you need to ask yourself. What do I do with what I know cannot help me anymore? People are seeking answers everywhere. Everybody wants to live long. Wake up at 5 in the morning, they start to jog. Yeah, they are saying when you are healthy, you'll be okay. Jog, go to the gym, pay everything, drink all sorts of golden products, all sorts of things. People drink pills, medication, everything. Everybody wants to stay alive, but I've got bad news for you. Life is determined by God. So, in this memorial service, Bra Willie, trust me, I had a very good relationship with Bra Willie. I don't even want to talk about him. Because Bra Willie has rested. But I want to talk to you because you can be responsive. Colleagues, friends, parents, legends, you don't have time. You don't have time. And I don't want you to postpone this decision. Nike says, yesterday you said tomorrow. Some are wearing Nike Techies. You have never even been to the gym once in your life. But you keep saying, tomorrow, 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 tomorrow. I want to tell you, you can postpone going to the gym, but you can't postpone taking God in your life. Because nobody knows when we are going to pass. Nobody knows. Nobody knows when we are going to pass. Nobody knows. These days, it's worse. You greet a person, you part, I will see you tomorrow, you get the shocking news. No sickness, nothing, absolutely nothing. I want to ask my colleagues at the SABC, how many times did we come and stand here and do this very same service? How many times? I really want to speak about, hey guys, we will be okay. But I just realized I have an assignment too, to tell you that you need Jesus in your heart. If you take Jesus, you will thank me the day you sleep. You will thank me the day you close your eyes. Because Jesus says, in this verse that I want to quote, John chapter 16, verse 33, you will have many troubles in this world, but take heart, I have overcome the world. That's Jesus speaking to his disciples before he was crucified to say, hey, it's about to get very worse. But I want to encourage you, if you believe in me, you will be able to stand because I have overcome this world. So I want to give you a gift that is going to work for you here and work for you beyond this life. Jesus is that gift. The Bible says, be born again. Christ says, take my burden. It is light. Come to me, all of you who are heavy burdened. I will give you rest. He's not saying trouble won't come. He's not saying you won't be broke. He's not saying you won't get sick. But he says, my burden is light and I have a reward for you. That when you pass, he says you will live again. That is the promises that he gives. He says when you die, you will live again. The spiritual world, colleagues, as I finish, it's more real than the things that you see with your eyes. The seat that you are sitting on, let me tell you something, the spiritual world is more real. It's more real, more real. I'll give you one example and then I will go and sit down.
One day my mother was sick. She was stage 4 cancer. We knew she was not coming back. One day I went to her bedside. And as I was standing there, she grabbed me by the hand and had a tight squeeze. And she said to me, "There are 2 men standing in front of my bed." And I'm like, "Where?" She's like, "No, there are two soldiers are standing here." I'm like, "Okay." Then you know when people are medicated, you think they see things. Then she says to me, "No, they are here." It was on a Tuesday. I will never forget it. Tuesday. She squeezed me, and then being a child, like you don't want to see your mother going through such things. So I pulled my hand off and I left the ward. It was on a Tuesday. On a Thursday, she passed on. So let me tell you something about the spiritual world that you don't understand. The Bible says 1,000 years to the Lord is like a day. And a day, it's like 1,000 years. Let me tell you what it means. So, on a Tuesday, my mother says there are 2 guys coming to fetch her. On a Thursday, she departs. In the spiritual world, Tuesday to Thursday is a moment. In the physical world, it's 2 days. So when she says they took her that day, but when you bring it to the physical, it looks like it's a long time. So when the Bible says Jesus is coming soon, you calculating years. In the spirit, it's a moment. You don't have time. Let me give you a typical example with how time moves these days. It's October now. It was January not long ago. The year is gone. If you check time, it's faster these days. It's winter in South Africa in October. Things are changing. When you think you have a lot of time, when you think you have a lot of time. You think you are in charge of your life. You think you do as you please. You think, yeah, I can't talk to this person. Yeah, I hate them. You think you are in charge. You think things revolves around you. When you think you can do as you please, you hate people, you don't want to talk to them, you ill-treat people, you think you have time. Fix your life. You think, Nina, when I look at you, you think you have time. You think you have time. Nina, you think you have time, Jay. You think you plan things. Yeah, no, I want to plan things. The Bible says many are the plans of man, but it is the Lord who makes them prosper. There's nothing wrong with planning. But I can tell you something. You plan in the dark. You are as blind as a bat. You don't know nothing. Think about your life. What's going to happen to you tomorrow? It's so funny, even the biggest hero, the biggest aggressive, arrogant guy, when he falls asleep, he knows nothing what's happening just next to his bed. Fast asleep, fast asleep, he knows nothing. So, all I'm trying to tell you, colleagues, I'm encouraging you, take the Lord today. I'm not scaring you, I'm helping you. Because when you have Jesus in your heart, when death comes, Paul says, for me to live, it's Christ, and to die is gain. Then we want to have a problem when you pass, because, death can really cause trouble in families. People will go ask what was the reason, who did what. But when you die in the Lord, it's peace. And the Bible says, you live again. You don't know what's going to take your life. You don't know. You don't know when your life is going to go. At least today, on the 3rd of October, I gave you a solution.
Jesus is the solution. Be born again. It will solve half of your problems. Be born. Today. One room. Be born again. Can you take what I'm telling you? This is a message free of charge. I'm not charging you your consult dingaka, but profeta. I'm not talking about your church. I'm not talking about your pastor. I'm not talking about your sangoma. I am telling you something that's going to help you. I'm talking to you as a person, as an individual. Be born again. You don't have time. You can be angry with what I'm saying. Guess what? I don't care. I have to tell you today. I have the microphone. Be born again. Take Jesus. Take Jesus. Take Jesus. It's urgent. Take him. It's urgent. It's urgent. Take him. Because you don't know how long are you going to be here. You don't know. Let me not waste more of your time. Please close your eyes. I need to pray. Father, in the name of Jesus, it is the Holy Spirit that convicts us. Thank you for the moment of love that you have given us in the memorial of Willie. Thank you for your word. I ask that, dear Holy Spirit, the seed of your word that has been sprinkled, that you will confirm it with miracles, signs, and wonders, and convict us. If there's anyone here, Lord, that want to receive Christ, and I pray that, Lord, they will follow me in this prayer. Lord Jesus, I come to you this morning, and I've heard your word, and I want to believe in my heart that you are able to save me. And I confess even with my mouth that you died and you rose again. And I ask you to come into my heart and save me. Forgive me of all my sins. Today I am your child. And I want to thank you, Lord, that if I pass today, the Bible says, I go to heaven where you are. And I thank you for this moment. And I receive you as my personal Lord and Savior. Father, I pray for the Matlawa family. The Holy Spirit is our greatest comforter. That you will comfort them and strengthen their hearts. I pray in the name of Jesus. Amen. Colleagues, thank you so much. Before we go, Mr. Tsedu is here. He is a member of our board, and I thought it would be appropriate if he will be allowed an opportunity. I promise you he won't be long, just to share something. He did work with Mr. Matlawa that I know, but I just thought I need to observe that protocol. I'm sure he's still here. I saw him not long ago. Oh, yes. Yeah, just to greet and just say one or two things, just to be fair. And then I'm sure he'll hand over to the Master of Ceremonies, and I think that will be almost fair. I apologize, I had to ambush him, but yeah, trust me, I know he's ever ready. I know he's ever ready. Thank you very much. There is no dying over there. Thank you. I now realize that I've been gone from the SABC for too long, because this Mlungisi I don't know. I know Mlungisi Shibampa, but not this one. But let me thank you and appreciate the moment. I honestly came here as a former colleague, nothing else. But I've also, probably something that most of you may not know,
I've also come to realize that, these guys that are in management are a problem, because whenever they see us, they just think there's something we can do for them. But, Lou, thank you for the opportunity. I'm a vendor boy who is a naturalized Mopedi. Ke tla rata gore ke thome ka go hlompha ba lelapa la ga Matlawa. Re fitisha molaetša wa mahloko go lena ba lelapa le ba ka mafateng a matelele a ga Masemola. Ke fela ke bolela gore mo re tswa go ntshe re golela ka fase ga maemo a go šiša, re gola le baloi le dingaka ba ka re loya gore se bana ra se fihlele mengwageng eo re fetša gore e fihlile e fela e ba ile ka mogao wa Modimo. A le re leboga le baloi ba ga Masemola bao ba ilego ba tlogela Willie a phela bophelo jwa gagwe go fihlela mo a fihlile go ntshe. Let me indeed, on behalf of the SABC board, although I was not nominated, but ke botho. This for me is what leadership should be about. We must be where our people are. We must share in the pain that our people are feeling. But also, I cannot deny Willie, whether I'm bored or I'm not. Willie, ke berekile le ena. Dibuledi ka moka tše di boletšego mo ke kwešiša gore ga se ba tsopola ba ile ba akaretša bophelo ba Willie ka mokgwa o re mo tsebago ka gona. Ga a editše morwa o feditše Willie. Re leboga nako eo le bophelo boo a ilego a bophela mo koporasing. The humble soul that he was. We have lived in these corridors with celebrities, and I think you know what I mean. Those people that because you gave them an opportunity to be on air for 18 minutes in a half-hour bulletin slot, and they think that they are everything. This was not Willie. Willie was an ordinary man. Wherever I am, when I heard about his passing, in fact, one of our fellow members, DK Mhuba, just sent a message in the group chat board, and I was like, no, isn't Willie, isn't Munaga Masemola. But we honor him. We thank him. I heard, when you hear the lights reflect, I cannot see properly who's here, but P.S. Sabu Matauzen Ntatebuti. I heard Prastiva here, I didn't see him. That generation of our forebears, Bontates Bota, I'm sitting with Lehana, I don't know, is he still around?
Yeah, and he warned me, he said, Uskaba wankanako. Bontate Lehana and all those. This is a generation of torchbearers whom we can never be able to say we have gotten where we are without acknowledging. We are here because the likes of Willie and those other wonderful human beings who spoke and read African languages in a very impressive manner. We owe you a lot. We may never be able to pay you enough money to say thank you. And as we bid farewell to Willie, let us just remind ourselves, Hore, whatever we do through these channels and platforms that we've been privileged to serve under, we do for the purposes of our people. And sometimes we don't, and probably not even sometimes, all the time, we never have enough money to pay you for the lot of work and the amount of work that you put into ensuring this brand called SABC is out there. You cannot match Willie. You can come with your new platforms and new channels and everything. When it comes now, just pedi, all Sutu speaking and the Sutu comprehending people watch SABC. Even in the midst of all the competition, because we're giving the people something that nobody else can. Nobody else can give people Ditaba just pedi. Nobody else can give people Ditaba just venda. Nobody else can give our people Ditaba just Tswana in the manner that we do. And we owe you a lot of gratitude, colleagues. And with those few words, I also just want to say, Willie, ya go tema o ikgathile. Ra tla fela ro gopola ka mehla a re ge le hlaba le ge le subela re tla go gopola. And I just hope that that plan of developing that manuscript or the dictionary that was supposed to be developed can still continue, because it is important that we preserve our languages, and these are the people who have helped us to do so. Thank you very much. Waga Matlawa le re lebogeleng le bakamshate gore ka nnete hlogo ye ya ga Matlawa re tloga re hlomphile re moratile ka kudu re kgolofela gore thapelo ya rena me e fela gore le tla gona go tswela pele ka bophelo when nobody of us is around you beyond the day that we bury him. Thank you very much. Atilebowe tatempo tsetu bona ba emetšing poto ya lekgotla kgašo la Afrika Borwa ke nyaka gore go ditlou ka moka bjale ka bašomi mmogo bjale ka bao re tsebileng Willie ngwaga re nyantše re ka se tsoge re kgotsofetše tše a re tlogeletšeng tšona re tlo no šala re benya re kganya re phadima ka tšona totlontšu ya re tlogeletšeng yona re tlo no tšwela pele ka go ifepa ba bannyane bao ba sa tlago gore leleme le la borena le no tšwela pele le nonne ka tsela yeo le yena a beng a duma gore le dule le nonne ka gona ditlo gore yalo ke kgopela moemedi go tšwa ka lapeng gore ba tle ba re fe mabalanko a gore re tlo sepela bjang ge re tla be re ya gona gae ga masemola letšatšing le la mafelelo mediro le beakantšhe ka sebopego se sefe Ntate Leslie
Matlawa ke gopela gore letle ka keno pele go tla go fa mantšho a mabedi a mararo ge ba etla ka tsela ne le nna ke namile ke a rinela magageso ka gore re ya mafelelong maphethelelong moruti molongisi o rile ke mokgopelele ntshwarele go nela se se tletšeletšeng ke a tsa gore ba swantse go re tswalela ka thapelo fela o se ka tshwenyega kgaetšedi yaka nna ke sa swere moruti koma a ke palelwe moruti koma ba gona le tlo ne go tswalela modiro o ka thapelo ka gore ke bolela ka lena moruti wa ka thobela tate koma le go boloka ba boloka ebile ke a ba tseba ke re wena Clayson ka se bapalele ya go lo tswalela modiro ka thapelo thobela papa koma tle o ye golo mongaka thobela msara marapo ke a leboga ka moka ba letlileng ka mo tlo thega yona tlo ya gešo tlo ya mampeng ke rumile ke ba lapa kwa gae ga Masemola ya ba leboga le bona ba beile tshepo ya bona mo go nna le ena tate Willie ba ntshepa ka dilo tše ntši ke a tshepega mohlomong o ba sa a re le ka koloi tla ra nna ke sa reila bjale monna o driver bjale le kgono re a tsamaya ke leboga bona bema lefelo le management wa SABC le re lotetše yena 40 years ka moka le bereka le yena nna jaaka mo mošomo a re ditsebe re mo tseba ka gae be le mogwera go motho molomong age group tše ka moka ngwana mokgekolo a kgwetša go tše mollo wa bešetša o dula le wena modiši mama ke mogwera motho molomong go tsamaya le yena o ka se tshwenye ke batho ba re kgopela autography wa reng no ba ordinary person Willie o nna e be le papa malome actually tšhomiaka ka re bang accommodatile ka mokgwa e leng gore a se ra ngwane motho wele ka re ke tšhomiaka jana ka moa ke motsebe ka di-studio ke motseba mo di-adverteng ke tsamaya le ena mara ba nkonketša ka gore wa re a fihlile mo stadium o tšea 5 minutes nna ke sa re ke a lebelela mo goneng šetse a feditše gore re feditše morero ra tsamaya ke re ko ona o bereka ka ona mokgo nna ke sa lebelela gore eng lefelo le mejwang ena o feditše o tšhaišitše ra tsamaya ka Mokibelo re tlo tšwetša pele ona modiro ka 6 o'clock kwa gae ga Masemola Makgobitswane le amogetšwe gape ka mokgwa le leng ka gona ke nana re tlo tsamaya ke re le ka gona mokgwa gore le ba bang setšhaba ka moka ka re o ile be le motho wa batho ka moka ke a ba mema wana kua gae le South Africa ka moka ya mantši a ke na le ona ke a le leboga tlo ga di leboge molaetša o kwagetše ke tshepa gore le tša mesepelo go ya fao ke tsone tšeo re nemeneng re di topile re fitlha maphethelong magagešo a mošomo ola re beng re o bjakantšhitše gore re nyaka go gopola bra Willie Matlawa nnete ka mokgwa o di boletšeng ka gona re no tshepa gore re bjetše le peu go bao ba tšwetšang pele mošomo wa mo yena a beileng teu fase a re lebogeng le morena ka talente le phelo jo a ileng a re neela bjona ka yena bra Willie le nna ke namile ka tsela ye ke leboge ba kgašo ge ba ile ba gopola gore e re ge re tlo gopola bra Willie
se ba sa mogale bena tlong go sepetša modiro ona wongwe a reng go phetha gabotse ka mokibelo re mo tlhompheng go rialo tatekoma mpatameleng mongaka re tšea koša re ema ka dinao re tlo tswalela modiro gabotse ka thapelo ge ba fetša gore amen re se no tlhatlhatha re tlo no tšwa ka mokgwalola re tseneng ka gona go na le tša go no ngwatha ra be ra nwa pele re ya gae thobela naye akekho fana naye Oh, haina amen pina. I thought ke tla go twa amen. Ke liretse ona parata. Ke leboge motsamaisa tiro sebasa ke a leboga. Wena le tlation le ntshwere ka loto. Mara ke tshwaregile. And then our muruti koma ke a lebella ke gopotse raba koma. Ke re ke ana motho a dilo tse Ronnie ba teng ke setse go utlwile gore barwarre ba teng ka mo ba re berekile ba botlhe no ka re ntate mathata Mpotsedu ke berekile le papa hao. He was my boss. Ya nne ke re o ka re ba balente le ba itsisitsa ke re re rapelle leeto la ba Matlawa go ya ko Hamasemola mara kutlo mo a re ba loya ke mang a re ba loya mara re ba paletse go loya Willie a re rapele mara le modimo wa rona re a leboga re fitlhile mo tirelong e tshwana le ye go felegetsa le go gopola yo modirammogo wa rona Willie Matlawa mme ra re tsena mo go balosika o ba tsholele mowa wa boitshepo moya wa kgomotso mme ra ba tsena mo leetong go ya ga Masemola o nne le bona mme re rapela le botlhe ba ba leng teng fa ba ba tla bong ba emelela le bona go ya go bona kwa mmele wa Willie o yang go latswa gona mme re kopa tse le tse dingwe le maatla la Jesu Kriste mme ko bofelong ra re tshwaro ya morena wa rona Jesu Kriste le lorato lo modimo ra ra kopano le kabelano ya moya wa boitshepo tshwaro e nne le rona re boela gae tshwaro e sale le badiri ba SABC ka go sta bokhutlo amen go anola re tseneng ka gona re no boela morago ke moka re tla topa seo re fiwang ra nwa seo re fiwang. Thank you so much, ladies and gentlemen. We have come to the end of our session. Let your Holy Spirit come and take